Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Kumusta kayon, papagayam? Sapay kuma taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangag dito'y programa tayo. Iti daytoy agundaway, sagutan da kayo manen iti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, pagyamanan da kayo manen amin, gapu iti awansar day na nga ingkay panang tartarabay, dito'y nanumo at channel tayo. Hintay nga rudan danggan, dagiti agsasarano a drama. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biyagita, ket impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan apresi, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nasingpet ti asawak, awanan ti bero kakpay, gapu taadda aminan kenkwana ti nasaya at agalad ti maysa a lalaki. Iso na laeng, taadda may sa abanag apagsidsid da awak. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Apay kasta tilangan ba kay? Kasla daw nagdagsin na parikot mo. Saan lang ang akasla? Talagang adda na dagsin a parikot ko, Randy. Ha? Kayat mo ka di amaamuan na niya ti parikot ko. Bakit? Adoy, daytoy ti parikot ko, Randy. Ala, mingmingam anaimbag. Ha? Anyo ti? Tunggal ako sarak iti pregnancy test. Kanayon a negative ti result na. Iti kaanuman. Saan ama ko na a pamilya ti panagdan nata? Gapot na awan mat nga rod anak ta. Bakit? Saan kumamata kasta ti ibagam a? Anya nga rod ti kayat mo amang agmanipod kanyak. Maragsa kanak iti kastoy. Manumat din atawan ti naglabas manipod nagkalaysata. Ngam aging kaita. Di naklat ta maikan iti anak. Ibagak day ti kan ka tapno amam. Kasta unay ababawik anak iasawa kan ka, Randy. Prese. Ay nainsan, saan arumbang apagsasawam iti kasta nila kay mo? Panunutam kumamot ang masair jarik nana? Ay, jak ngamin malapdan ti pungtot ko insan. Tunggal adda masabat ko akabats tayo. Wano amok. Kukwaklattan ti umapapal. Umapapal iti anya insan. Kasano, kat adda kibkibinin dang anak da. Idinto ta siya katawa. Kinapudno na. Saan akon anaragsak iti dan na ti asawak. Saanan at talaga insan. Ay na, di ka agsasawi iti kasta insan. Panagkunak kat saan mat anagayatan ni Randy asaan kay amaadaan iti anak. Amin mat anaganak kat dayta ti kalikagum da. Kan may sa amangan no talagang awan pa'y nabukalyo. Ay, jakon amo ti aramidak insan. Ti kunamket di, talaga alupas ti asawak. Isong adinak maipayan iti anak. Ay, kasla jakon maanusan ti kastoy a panagbiag Teresa. Sinaaksan a talaga ni Randy. Napan ni Randy ijay balay idi na minsan nga aldaw. Anya tinaramid na ijay nanang. Awan mo't. Imayla nakisarsarita kini tatang mo. Kasla nadlaw ko ti kinaliday na. Apay,
Adda ka di parikot yo. Awan mat nanang. Apay, adda ka di imbaga na kada kayo. Awan mat kit di. Ang amangan kunak no adda parikot yo. Iso nga imayak dito'y balayo. No maminsan, adamat saan mi apagkinkin na awatan nanang. Ang maurnos mi mat adagos. Nasaya at mat nga rod no kastanak ko. No adaman ti saan nyo apag kinaawatan, pagsaritaan nyo adakos, saan nyo abaybayan adumakal. Iti kasta, naragsaklat ta ti panagdanayo. Wen ka di nanang, awan rumbang apagdanagan nyo. Ken maysa, biyag mi dayto nga agasawa. Ada kamin iti husto atawan. Kabailan min asulbaran adakda kami, no addaman saan mi apagkinkin na awatan, nanang. Presi, itay ka pala nga palpaliiwan. Nakaisam ka matamanggit kita iti cellphone mo. Kat, anya ko maita no agis isa makamangkit kita iti cellphone ko. Ada problema? Ay ko. Awan magkit di ba kahit? Sana salud-sudag lang, may. Asino ay ati kachat mo? Itay pa ngamin amang mga gutiring ton di messenger mo. No asino man ti kachat ko, awan bibiyang mo. No kayat mo, mangsapul kamat iti kachat mo, awan parikot kanyak, Randy. Presi? Nalawag mat siguro tinangag mo, Randy. Ay, unay ka magtan ba kahit? Inak disturbon, tabi siya. Naawatam. Adun sakit di ti kachat mo insan. Itay pa yung agun-uni ti messenger mo Asino ay ti kachat mo? Kan itay ka pa nga isem nga isem. Ni ka di bayaw day ta? Eh? Ni, asino day ta kunak? Ibagakan ka, insan. Hindi mo ko maibagbaga iti sa baliwan. Ha? Malagip mo ka di pa'y ni Oliver. Tisigod akayan ayat ko idi adda tayo pa'y laang iti kolehyo. Ni Oliver kunam. Jay ka di lumakayan abaknam? Si kamot, insan. Saan mat nga iso tilakay? Sa nga pulo laang mat atawan ti inaunaan na kanya. Oh, apay day jay. Di mo ibaga nga iso ti kachat mo insan. Wen, kat numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Iso la ko man tinakikalay saan kat anirandi. Ay, no amok la ko maadinak matlagayang maikan iti anak. Diyak la ko man imanugot apa ikalay sa kankwana. Anya? Ay unay kan. Anya ka din dagitang ibagbagang presi. Pudno ti ibagbagak, Insan Teresa. Kat amom ka di, single pa'y laang ni Oliver nga aging gaita. Pampanunutak nga amang nuda kami tinaikari para iti tunggal maysa. Saan kat anirandi? Ay sus! Apay, di ka mabuteng kadagita nga ibagbagam insan? Uray pagbalibalik tadam ti lubong, nirandilat ta ti asawam, gapu ta isukat nga rod tinangikalay sakin ka. Laglagi pa nga da sinapataan nyo insan. Nagkalay sa kami, ngam sa anak mat anaragsak iti danana. Kan maysa, nuday tala ang kalay sami, at damot solusyon na. Presi! Hello, honey. Hello, honey. Kumusta nga iti nagmalam mo? Kastoy, makabanog matagtrabaho. Ngam maikat amin abanog ko, tunggal mangag ko ti boses mo. Talaga? Siga talaga. Hawan lang ta nagbaliwan ti kinalailom kanya. Iti kaano man, saan tong agbaliw ti kinalailog kan kahani. Promise. Ang yaman aguray nukas na presi. Awon gayam. Kasarong ti nagsaritaan da. Kaano ka nga umayin dito in Manila? Di ka madanagan, honey. Jack pulos malipatan day ta nagsaritaan ta. Kinapudno na, nag-file akon iti resignation letter ko iti trabaho. Iso nga iti kabiitan na panawan. Agdan natan, honey. Ang yaman na krali. Ang sige, ipagkamom lang nga ron. No kaano tiyo umay mo ditoy, tas sabatin ka di terminal. Okay, honey. Sige, tatupay taramida, honey. Umawag at tumanan.
Bye! Sige, honey. Bye. I love you. Pakawanan na, Randy. Ngam saan kan nga ay ayatan. Ah, bakit? Anya ka din tayo ibagbagam. Nalawag mo timbagakan ka. Saan kan nga ay ayatan. Iti ka ano man. Saanan ang maisubliti sigod apam matagkan panagayat ko kan ka. Presi. Pumanawag. Takayat ko asapulan tipod no aragsak ko. Ha? Saan? Di mo kumawat aramidon tigastoy kanyak. Pang-aasim bakit? Ipakpakaunakan ka. Saan mon anam namaan asublyan ka pa'y. Ngamin, manipod nagkalay sata. Jak pulos narik na tipod no aragsak iti panagdan nata. Hindi nagkalay sa ta. Nagkinarita. Ngay tirigat ka namay. Ag tinulong ta. Jakpat nagayatan tigastoy asaan ka anay kan idalag. Di na kumamat palawan bakit? Pang-aasim. Basta panahon naklatta ka din nakasta. Panyaga matin. Agasawa ta, presi. Dahit ako matilaglagi pa. Pasensya kan. Ngam di na kun maalukoy pa'y. Namin pinsanen anapukaw ti panagayat ko kan ka. Naawatam. Laklakit din loging galangan iti arapap ti panagdinatahan eh. Saan lang ang arapang apani? Ada akon. Agkadwatan. Kat iti kaano man. Saan kanto apanawan? Oh, agyaman ak nukastahan eh. No idi koleho tayo. Kat nagbreak taga po kini Randy. Saanan ang mapasamak ita? Jakon itulok ang mapasamak mananday ta kadata. Ngauray, ininaw na kiti sa nga pulo atawan? Awan parikot iti dayta. Di mat ko nada. Anasamsam it nga agayat tiin inauna. Ah. Ay, karuan na. Kinapudno na. Pagbababawyak ti pan nakikalaysak kini Randy. No amukla ko maakas to'y gayam ti biyag ko kankwana. Sa anak la ko man nga imanugot idi. Ala, saan mo na panunutan tayo tani? Tinapatan kita gayan ayat tayo. Kinapudno na. Sana kun anaki ayan-ayat pa iti sa bali. Maripol nag-break ta. Iso nga itata nagsinubyam ta. Jakon itulok ngagsinatamaran. Uray siyak mata, Oliver, honey. Lamnamaem ngagbiag ka akas may sa adon niya iti danak. Presi, honey. Adda umawawag. New number man. Asino nga taday ito eh. Sumbatan. Hello? Hello, Presi. Nasaya at nasinong batam ti awag ko. Masapol pa'y gayam abaro numero ti umawag sa musumbatan. Idi kalman pa'y nga umawawag akin ka. Ngampulos adi kasimumbat. Ah, nanang? Anya ka din day tangar aramidam. At panunot ka kadi panunutom kumamot ti asawam. No anyaman ti parikot yo. Pagsaritaan yo itinasayaan. Saan akasta? Nanang, kasi iti kanayon ko nga ibaga. Saan akon anaragsak iti dan na ni Randy? Gapo ka de, dandan sa bali alalaki iti biyag mo. Ha? Pangaasim, agawid ka kuman. Awan tinasayaan nga identikas tangar aramidam. Iti kaanuman, saan kantong agbalin anaragsak? Gaputaan na tao amasaksakan, gapo iti aramid mo. Itay ka pa'y apalpaliiwan, honey. Apay akasla saan ka amakaid na. Ada ka di parikot mo? Ha? Ay, kuha, honey. Awan? Awan parigat ko. At dala pang panunutak. Ibagam ko makanyag. Itikas na, matulungan ka no anyaman dayta. Mabaling ka din ang kulibag karatan, Presi! Nganyaman ti parigot ko. Awan maitulong mo. Nawatam! Oliver! No awanan ti tagdo mga ibagam. Mapankan iti silad. Di nakasarsarita.
Ado ti pampanunutek, may salaing kumatis ako. Pangaasim tagtungpal ka, no di mo kaya't amadiswan ka. Anday ko. Apay at panak matan, Oliver. Anya ka titibasol ko kan ka. Di mo salud-sudan, laniyel ti basol mo kanya. Ha? Ngamin na, siga mismo ti basol. Anya. May saga malas sa dimting iti bego. Anya ka dinday kang ibagbagang. Anya ka di tinaramig ko kan ka, di mo nagustuhan. Pumanaw ka dito sa wana nga. Tama ka no, ang sabot parang kita kit. Aliyabat ni maraming ko nga. Oliver. Nasaya at matasimang kan, Oliver. Abay, atay bagaw, Win, honey. adyaday ka. Masiko ka. Agdoan abulan. Ano niya? Masiko ka ko ng presi. Wan, adan anak ta, honey. Masiguradong kadyasak ti ama. Oliver. Nuti panagkunam. Kat maragsak na kiti dahil tanging patawag mo. Nagpitot ka. Ala, pumanaw ka dito sa anak. Amangan no si Kapa iti pangipapasak iti pungtot ko. Una yung tikastoy. Apay akan lahat mata na nagbaliw ti ugali ni Oliver. No kaano pa yung masiko ka. Kat isumatan ti pa nagbaliw na. Ikay ka pa'y lapal-paliwan balasan ka. Pagsangsangit ka ba? Apay ka dahil? Da kayo matgayam tat. Kinapudno na kanayon ko amang di pa nagap-apa yung kini Oliver. Ay na, balasang ko. Di kasaya ata nga aramidom ita. Panawa mo na dyan lalaki. Iti anya kumaga po panawak ni Oliver, tata. Apay, di mo ka di mo pamilyado ni Oliver. Anya, Ay, pamilyado ko ng tata. ay, Amangan mo't no nagbidot kayo lang. Amangan no sa baling Oliver ti pagbagayo. ay na. Sa anak ka nagbindot balasang ko. At asawa ni Oliver. Isuda ti kabayagan, aborder ko, di ti apartment ko. Pinanawan lang di asawa na. Gapo iti kinababairo na. Kaya nagwala pa iti anak da. Anya, Apay, saan nakadya na ibagaking kadalta? saan? Sana po no day tata. Sos Mariosa. Awan pamilya ni Oliver. Awan. Ulbud ka! Awanan kay di ba en? Ya. Damo, napudno ka kanyak. Ngam saan mo't gayam. Ito tanamawamon nga tanasawa. Mabalin mo ti pumanaw, presi. Anya, Nung ti palag ko nam, kat adamang seryoso iti kasken ka nga dan asawa na. Nagbidot ka. Yan ba isa? Kas itinakunak idigan ka. Sa anak asigurado asyak ti ama ti sigug mo. awanan kay ti ba en alalaki. Ano? Kalpasan ti amin. Kasta ti bagam kanyak. Apay nga tumpal ka ngayon! Si Kaki di tawang itibain! Di nakman tong patungpain na kasta! Diyak kaya't atong patungpain na kasta na! No, hindi pala kumadamo. Kat imbagam kanyak nga dagayaman pamilya. Sa anak ko maanagtalagkan ka. Ulbud ka! Manangalilaw ka! Tikunam kiti, sayit ka babae! Ang dalang nga roda na asawam! Nagbiro ka pa ilaing iti sa bali! Oliver, Pudlungan saan ka di? Amangan no into nagbalawak kat siyak tumaten ti sukat mo. Isungo itabay lang.
mabalin mo ti pumanaw. Alam aminan ang kagawaam ket pumanaw kan ditoy. Nawatam! Ha, prese. Nanang. Si Mang Patkagayaman. Masikog ka. Wala nang. Hindi na kaya tatakdaran ni Oliver. Diyak ang mga dagayang pamilya na. Inlimad na kanyak ti amin. Anya. Awanan ti ropak ngay parang kada kayo. Nang runay ti asawa. Nga mawanan ti sabali apapanak. Nasaan nga subli kada kayo. Ay, jak amono niya ti ibaga kita ka, presi. Jak amono masyanakan ka, wano saan. No amom la kumati na pasamak itipyag ni Ranti. Kabayatan ti kawan mo. Ah, ay niya ti kayat ti asawa nanang. Kumusta ti asawa? Ay katadda ijay balayo. Sana pimampanaw. Isuna laang tainal daw nga uminom iti arak. Nanang. Managim bubukod ka, presi. Tibagim laang ti pinampanunot mo. Pagkawanan na kumananang. Nagbidot. Ti asawam ti rumbang apagkidawam iti pamakawan. Saan asyak? Jak ammo kan ka, presi. Jak ammo no apay anaramid mo ti kastoy kin ni Randy. Iti likudan ti kinasingpet kan kinaanos ng asawa. Nanang. Ha? Presi? Pakawanan na kumaranti. Masikog ka. Wen, amo ka saan ako na may karikan ka. Imayak lang ang tapnog kita iti pamakawan. Nagbitutak. Gusto ni nanang managing bubukod. Tibagig lang ti pinampanunot ko. Presi. Ti amo katagbalin na kanaragsak iti nagbalin a desisyon ko. Ngam nagbidutak. Amin abang nagadyak napadasan kan ka. At napadasak iti dan na ni Oliver. Amo ka nasakiti naramit ko kan ka. Ngam sapay la kumatadumtang to ti gundaway ama pakawan na. No pamakawan ti gidawa. Nabayagan na napakawan ka, presi. Randy. Amok, kay ti kahanuman. Diyak may pahiti anak akal kali ka guma. Isungay naklon ko nga rod ti panang panaw mo niya. Mawatan ka. No apay anaramid mo tikas dyan. Daksang gasat. Kastamat gahan ti nagbanakan. Emuray no kasta. Ay ayatin kalata, presi. Kasi tingkarik iti nagkalaysata. Ita niya man na panlubok adumteng kadata. Sana ka basta umipat. Ilaban ko tayat ko ken ka. Randy. Amo. Kanamlama akong naibaga dagiti tattao. Ama agak iti panagaklon kumanan ken ka. Iti likudan tinaramid mo. Ngam kahit ulang apanagnakan. Anapudno ti panagayat ko ken ka. Imbes ngagsina ta. Ornusan talaang ti pamilya ta. Nakasagana ka tumakder. Kas ama ti agbalin nga anak mo. Presi. Naglalaok abain. Babawi ken gura iti mismo abagik tinariknak iti daydi agundaway.
Ngam kastaunay a panagyaman ko, gapu ta inaklon naklatta ni Randy. Uray saan nga iso ti ama ti sikog ko, kat inaklon na daytoy. Inaklon na kat inbilang nakaspudpudno nga anak na. Nakasingsing petlat ta kanyak, itilikodan ti panangpanaw ko idikin kwa na, gapu ta dinak kat nga rod maikan iti anak. Ita, talo atawan matan ti ubing kat ni Randy ti makakaadda amangay aywan ken kwa na. Pagbabawyak ti inaramid ko ken kwa na, ngamjak to pagbabawyan ti panakabukal ti kakaisuna nga anak ko. Nga isu ita ti mangpatpatibker iti ayan-ayat mi kan ni Randy. Nga uray amok nga adalatamat dagiti gundaway amalagip na ti madi nga inaramid ko ken kwa na. Dahito man ti padas ko ajak to pulos malipatan, kat sapay ko ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Presi. Ken ka pagayam Presi. Tunggal may sa kadatayo kat adama ko na apagkapuyan na. At dadag iti gundaway nga agbiddot tayo. Ngam sapay kuma, tadi tay aramiden daytoy arason, tapnumang pasakit itirik na ti sabali a tao. Panunutan tayo pay kuma na imbag dagiti agbalin a desisyon tayo. Kat aramiden tayo kuma dagitoy apagadalan, iti kasta kat di tay ton ulitan pay. Kat sapay la kuma, ta saan mo asayangan ti gundaway nga impaayken ka ti asawam. Gaputaman mano ti lalaki akas ken kwa na. Alakastan pagayam Presi, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ibasa ita kat nagapo ka ni pagayam tayo a Monica, Manipod, Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin, idanon ko man pa'y tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo, amang bukbukal, kadag iti agkakapintas a drama dito YouTube. Siak ni Monica. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko, apatsyek apakaadawan iti adal, ken mang tadliwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Adda tay pagsasao iti Tagalog ako nanaket, ang taong gipit sa patalim kumakapit. Nakunak daytoy ngamin kastoy tinagbalin ataray ti biag ko iti naunday a panawen. Ti amok idi ket awanen daddo maapamuspusan tapno mailasat ko ti rigat ti biag a pagdaldalanak. Banag a nagbiddutak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Kayat mo gayam ti sina, o di sige, agsinatan, awan na sakit abakrang ko. O, atoy, ha! Alaam amin, dagiti kagawaam. Una, talaga nga alag amin na kita. Ngamin, siyak matigim matang amin ka na kita. Awan mo't naipuntar mo. Ngamin, puro ka sugal, puro ka gastos. Gastos ka gastos, iti awan mo't kasiskan na. Talaga nga awan na ipundar ko. Ngamin, si kamat timang gasgastos iti kwarta. Oo, hindi ka man nagpabasol, Monica. Kat mo demon to pa'y mabayadan ti abang diti apartment. Siyak amin ti agbaybayan. O, kat di sikan tinalaeng. Wanan, sika aminan, sikan! Talaga mo eh. Asino day ta? Asino day ta kunak ka? Ingkalukatan tiridang. Apa asyak nga eh. Sige na. Asidag ka dita, di si kanti manglukat. Apay aya? Mabalin ka diya kapsutan nyo lang ti agsao. Ada ngamin patpaturugag nga ubing, sapay aggurigor. Amom ka di nga agap-apa kami. Mabalin ayamot ti agapa asaan nga agbinog kaw. Ay, sus Maria Josep. Kasla siyak pa yan tinakabasol. Ay, Saan samat na uli magtiagyan niti kabarbaro nga apartment, tiyaw anak ka. ay, wan nga rod tatang. Angam, kasla nakitak matapimanawan ti karelasyon ti babae akaaruba tayo. Nauli magtumat siguro ti aglawlaw tayo. Imanawan nga agpaisaw. Ngam,
Andaman mo tin nakitak akot siya ang nakaparada di tabatog da. Ha? Madlaw nga damot tin edad ti lalaki abim maba manipod iti kotse. Kas labak nang may. Anya? Ay, una yan. Amangan mat no talaga akas ti trabaho na. Kasta nga. Kas jay Amo yung mat siguro ti kayat ko asawan tatang. Ay, Kanya nga tano, iba gamit asawam, tamang sapon langan iti sabali pag naadan tayaw. Anya? Ay, narigat ti agsapol ita tatang. Kan may sa, kayat ko dito ngamin, adayo ang nalawlawa. Di tayo latan pakibiyang dagiti kaaruba tatang. Biyag na day ta. Iso ang makaammo nga rod no anya ti kayat na nga ramiden. Awanan bibiyang tayo kenkwana. Toy, kwartan da iti makabulan kabayatan ti kawan ko, wen. Sa dino ngamin ayan ti papanam Armando. Agawid ka kadi ti ayan ti asawam. Wen na, kasang iti inaudi nga anak mi ita. Iso anasken nga agawid Open nga nga rod amay sa abulan. Pero natag bakasyon nagpaimet. Agbakasyon ka kunam. Idinto ta siya. Kat agbati ngagmay-may sa dito'y apartment. Among matanda sitwasyon ta. Saan ka din? Anya nga tano sumuro takkan ka. Anya? Uray ijayak tulatan hotel nga agnaad. Iti kasta, makabakasyonak mat. Baknang kamat. Iso nga amok akabailam ti agbayad iti hotel. Saan ka di, babe? Monica, masapul ti dubli panaganlan. Kinapudno na agsususpitsan ti asawa. Narigatan. Sige man lang. Ang nayunam nga rod ato'y inted mo. Kurang daytoy, babe. Okay, no problem. Kung may kabangkit di, babe. Ay na! Saan adita? Makiliti ak, babe. Ay, makapamauyong ka talaga, Monica. Hindi ka danag. I-transfer ko at dagos iti bank account mo, tinayon ti allowance mo. Ay no! Okay, babe. Day takot ti kayat ko kan ka. Talaga generous ka. Di naktip-tipidon iti kwarta. Kang ronaan iti amin, iti panagayat. Ay, amok ngayon kan na kay ti kwarta da dyan lakay. Isong itid mo kanya. Saan nga rod ko nakit? Apay ayaan nagdagulit ka, Brando. Awan ti inted na, naawatam. Kasta. Anay ko, ibatam ti imag. Masaksakit anak, Brando. Di ko na mamati Di nakul-ulbudan si ka, Monica. Anay ko. Ikan na kuno pagkalang ka. Anay ko. Itid mo kami ng ti kwarta. Hindi kasta. Saan ka masaktan? No pang bisyong tumot lang. Saanan? Igatang ko day iti agas ni tatang. Di mo't kinunakabaybay amon ti amam. Awan lang aro din serbina. Gas-gasto sampay lang ti inutil nga amam. Sinipat na ka. Saan nga inutil ti amak? Awanan ka itibain. Anay ko. Itid mo kanyak ti kwarta. Unupot di akong ti angsam. Saan, Brando? Maasik ako mamat kanya. Saan? Hello, Auntie Belen. Pasensya kan itaakla ang anak kaawag. Medyo busy ak namin iti trabaho. Ay, awan parikot iti day ta kaanakan. Maawatan ka. Kumusta ngayon ni tatang, Auntie? Kasi ti Diyos, nasaya at mati ka sa saad na kaanakan. Barang makarecover matlaang iti pan nakaatake na. Mangipaw itak iti igatang nyo iti agas na. Kan mang tedak matlaang para iti usarin na nga ag-therapy. Sikat ti makaammo kaanakan. Sana bali, ante. Nayunak tumanan inton makasweldo ak. Da kayo pa'y lang kumati makaamukin ni tatangwan. Wen, kaanakan. Awan ti rumba nga pagdanagam. Ngamen, adu kami met dito'y nga agsisinublat ang mga iaywan iti amam. Agyaman ako, nay, ante. Sige nga, Rodan. Baliwak tumanan ti umawag.
Agsubliak ngaminan iti trabaho. Bye. Ay, sapay ko mataging bagmatan ni tatang. Miss, excuse me. Apay ka di? Basuram ka din na kita, oy. Ha? Uwan. Apay ka di? Medyo naangot nga minan, miss. Ang mga numabalin nga... Kaya't mo nga ibalang dagita a basura? Oh, sure. No problem. Agyaman na ka. Naglokaw. Tiyawanan bain na babae. Sakit din ti pinagbasura na. Nagalasan. Among, kailiw ka unay, babe. Oras siya kung bata mo, Nika. Kailiw ka unay. Kuna may sala ang abulan. Ang nabayag mat adi ka imay dito yung apartment ko. Ako ang amin, babe. Ado ti pakakumikumak. Iso nga ita klaman na nakaumay. Di mo pa'y sungsung-batan dagiti awag ko. Pasensya ka na. Simurot nga minti asawa. Iso ajak makaalay ti tiyempo. Kau-awit na lay di kalman. Kasta ka di? Wen, pasensya ka na, babe. Ano nga itinaramin mo? Kabayatan ti kawan ko. Siyempre, inururay ko ti panagsublim. Anya pa hingay. Sumurot ako makadagiti gagayim ko nga out of town. Iso na lang, Tanya, awan mo't kwarta. Iso adya kon si Murot. Aw-awisin dakmanen ang mapanagawting next week. Ngam, kinunak next time. Ngamin, agtip-tipidak. ay sana. Ito yo. Sumurot ka kada kada, babe. Iti kasta, makaliwaksay ka. Ato eh. Galante talaga dito anak nain. Kwarta manen, Monica. 20,000 namin dayta. Gastusong nagbakasyon. Sumurot ka kada giti gagayem mo, tapno makarelax ka, ha? Wow! Anya nga tayo sumurot ka mat. Kaya't ko asawan. Duwata asumurot. Ha? Uwin kumagam, amumatan nga ado ti pakakumikumak. Masapul nga si kaswag dagiti negosyo. O sige, inton maminsan. Duwatan tula ang agbakasyon, ha? Sige, wala. Promise? Promise, babe. Okay, babe. Gundawayak pa'y na ang tiagawid. Kabayatan ti kaaman ni Brando. Dakkel mo't agatad ti intad ni Armando. Aramatak day ti nga agawid ijay probinsya. Itikas na, masarong karakmat ni tatang. Kailiw ko na yan ti amak. Sigurado nga ur-urayan na ti panagawid ko. Ni Auntie Belen mat ti umawawag. Apag husto ti awag na. Ibagak ti panagawid ko. Hello, Auntie Belen. Hello, kanakan. Oh, Auntie. Aping agsangsangit kayo. Awanan ti amam, Monica. Anya ti kinunayo, Auntie. Awanan, natayan ti amam. Inbati na tayon ni Manong Lucio. Saan? Saan apod na day, Auntie? Katno agawid akita ti tabalay. Saan apod no anatayan ti amag? Saan? Tatang! Tatang ko! Nay, anya tiar aramid-meden. Shh! Apay ala kadepet tila payag mo iti dindaing. Addan sa napasamak. Anya, Itay ko pa'y amang mangag ti panagsangsangit ti babae iti kaabay tayo nga apartment. kat no dengdenggek itay di tarwar. Adamat kasarsarita na iti cellphone.
Anya ngay kano dayjay, tatang. Saan aya ako nam, saan tayon apakibiyangan ray ta babae? Ay, kuwa, tatang. Kasla, mas asyanak ngamin kan kuwa na. No makitkitak alumablabas di tarwar, kasla nakalidliday. Natay ka no, ti amana. Kasta ka di? Ay, kaasimat nga rod no kasta. Ngala, inkakit di si kasuan ti anak mo. Amakan no nakariingay. Makarang kamay mo, Nika. Hindi ka pa asangit dita. Disturb mo kayo tiguro. Nagtalnak ako na. Anay ko! Sige! Patayin na kon, Brando! Anya? Patayin na kon, kunak! Ngamin ka na yun nakmatlang ang asaksaktan! Patayin na kon! Dadaalan ta ulom. Agasam ta ramidin na ka-kriminal? Talaga kriminal ka! Di ta naman langin. Mga nung maipusti pasensya. Mapatay ka nga pa isa. Nitatanglangan ti makagapo. No apay nga aramidag ti kastoy. Nitatanglangan ti makagapo. No apay nga daak pay lang dito yapiyag. Itatawanan. Awan matan sir-serpi ti biyag ko. Awanan makagapo. Tapno agbyag akmay. Nasaysaya at numatay akmatan. Tiulas. Wan, tiulas ko. Ala akat itangik ititawa. Tulong! Tulong! Uray lang madadangal ti ruangan, iti pa nagtuktok na. Tulong! Pagkasim! Tulungan na! Tulungan na kami! Apay nga ta. Apay ay Tulungan na! Tulungan na! Ti anak ko! Akong kumpulsyon! Ay, Mga asim! Umawag kay ti tricycle! Uno niya ang klaseng tilugan! Ipantay ti ospital ti anak ko! ay, wan. Sige, mabit lang. Agyaman ako na idok. Awanan niya man ni misis. Basta tungpalan niyo kami na bilin ko. Iti kasta, saan na mapasamang iti anak yun, tinapasama kita. Wandok, katagyaman akmanan. Oo, kumusta ti anak mo? Naispalan iti pagkahad. Inauna nga anak mo ka di ka? Wan, itaklang kami na makakita iti ubing nga kumbulsyon iso na tarantaak. Ay, madanagan ang iti kasta unay. Imbaglaangan tainlo katanak adagos itay nagtuktukak. Aguray ka, anya ti awit-awit mo. Ulas day ta? Wan. Ay, pasensya ka na. Pati si ka nataranta. No saan ka nagtuktok itay? Ang mga naawa kun kadagito akong daway. Nakan ka din? Ha? Nakaturog pa'y mati anak ko. Kan obserbaran pa'y kano dagiti doktor. Umay ka, mapantamangan. Agyaman akmanan ha. Monica tinagan ko. Agyaman ak unay, Monica. Eden matinagan ko. Siyak tirong bang agyaman kan ka, Eden? Ha? Apay. Basta. Ay, anya nga gayam ti trabaho. Ay, awan trabaho. Makikita yung siguro dagiti mapmapan iti apartment ko. Kayat mo ka diti agtrabaho? Ha? Amom, sayang ti kinapintas mo. Panagkunak, bagay mo ti agtrabaho iti hotel, kas may sa receptionist. Anya? Awan mat nalpas ko a kurso. Kasaritak ti kasinsin ko ang manager iti may sa hotel. Ag-apply ka. Ang mga nun nababala ang tiswelto. Amin mat abanag, kat agrugrugi iti nababa. Tinapatag.
napintas ti trabaho. Saan ka mat nga i-judge? Ngam no ti panagkunam kat awanan namnama para kan ka, ay nagbidot ka. Adupay tinasaya at agundaway nga agururay kan ka. Italag mo ti amin iti Diyos anamarso. Kat patsak, tulungan na ka. Basta lagit di tulungan mat ti bagi Monica. Tunggal malagip ko day di apasamak, makaisemak. Kanayon kumat nga ibinglay daytoy apadas ko iti simbaan kas testimonya. Kanayon ko nga istoryaan nga itinaminsan ket insalakan nak ti maysa a panagtuktok manipod iti ridaw. Naawatak iti hotel anang irekomendaan ni Eden kanyak ket ita makunak ana ornoskon ti biag ko. Nasaya aten ti kasasaad ko iti biag. Ket panagkunak, nakasagana akon nga agpamilya, no lakit di adda lalaki ang mga klon iti napalabas ko. Kadagiti adda pagdaldalanan na apanubok, diyo panunutan nga awanan namnama. Dumteng ket dumteng tulatta ti gondaway para iti napintas a masakbayan, no lakit dita ditay liwayan ti kumararag iti Dios a namarswa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket pagyamanak unay ti anus mo anang iyornos para iti pannakaidrama toy padas ko. Toy pagayam mo, Monica. Ken ka pagayam, Monica. Amin tayo kat adama ko na aparikot nga intay pagdaldalanan. Tunggal maysa kada tayo kat adaan parikot. Ngam adamat laeng kada tayo ti desisyon no agtalinaed tayo iti dayta a sitwasyon. Wenno bumangon tayo tapno intay biruken tinamnama amang itunda kada tayo iti nasaysayaat a masakbayan. Kablaawan ka, ngamin nailasat mo dayta a panubok iti biag mo. Itultuloy mo nga rod ti agserbi iti Diyos, ket patsek aparaburan na kanto iti lalaki a mangayat, mangipateg ken mangitungpal ken ka iti altar. Alakastan pagayam, Monica, ket pagyamanak unay ti inkapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway, may samanen asurat ti intay ikan biag, dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat, ket inpatulod ni pagayam tayo a Denver, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Denver. May saak met kadagiti na asem nga agdangag iti drama dito YouTube ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adangdanggan. Iti agdama ket addaak ita dito'y balasiw taaw. Nakapagsurat akmet gapu takayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko iti biag. Padas ajak tupulos malipatan. Ket patsek a makaibati daytoy iti adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Apay biyag ko analipatam tigarim kanyak ay nagulpit kanaya Nabartek ka man ng Denver. Kanya kumain naparte ka partak mo ti gatang ko iti arak Wen agam kanayo na matan ti uminom anak ko. An bibiyang ti asino man. Tinasaya at agdiritso ka ng di kusina. Nagparti ak itay iti native a manok. Inkamangan. Agsabaw ka. Iti kasta. May munawan ka adagos. Ay, kanin nyo na tanata. Sa anak mo ta mabising. Kanawan ganas ko mangan. No di mo kayat timbangan. Inkangarod maturugan anak ko. Di tak man dik tara na kasta ta amok dar aramidag.
Gusto ko man na itapanagin inom mo. Madamdama, nabartag ka man ay. Aha. Makadadali ti salon at ti kastangar aramidem. Sapay naglaing kang agsigarilyo. Apayaya ka na yun da kabyangan. Wen ata saanan arumbang ti kastangar aramidem. Kan may siyak ti amam. Iso Ayun niya. Si kagayam ngagpaiso ti anak. Sika ti kung kunada nga adigi ti pagtangan. Angam ka ano ka nagbalin ay nga adigi ti pagtangan. Kinuawan mo sir-serbim ataw. Ngamin takrot ka. Takrot ka nga ma. Kanya, ulitin man timbagam Denver. Ulitin man. Takrot ka kuna tatang. Takrot ka. Nawatam. Bastos ka ngay nanak. Awan utang mo na imbag anakam. Sige. Tanugin da. Oh. Sige. Ituloy yaw ti panang layat yo kanya. Kabilin da ka. Makita am. Saan nyo akabailan? Ngamin, takrot kayo. Takrot kayo, tatang! Kaya't mo sawan, duwatan, Jessa? Katwan, apay, di mo kayat? Ay, kaya't ko launay Kasladyak pa ilang amin mamate. Asinong bata mong ti ayat nga daton ko kan ka. Napanagnakak kami na napudno ka. Kan may nabayag mo nga agar-aram ka kanya. Agyaman ako unay, Jessa, Ikarek, adi kan tupaldangan. Si kalahan ti babae, ngagtagik ko iti pusok. Kasta akmat kan ka, Denver. Awan sa bali apang italgak iti amin ko, no di si kalaan. Ay, ayatan ka unay, Jessa. Ay ayatan ka mat, Denver. Itay ka pa'y kadi nga gururay, babe. Saan mat, babe? Kinapudno na karurar ko laan. Apag gusto mata sumangpat ka. Nabannog ka kadi tinagbalam at panagtrabaho? Saan mat unay? Apay ka di? Kuha, amangan no mabalin na rumorta. Papanantangay? Makamuditan no sa dino titurungan ta. Kaya't ko tiag joyride. Diyak pa ngamin kahit ti agawi di jibalay. O sige. Sikat ti makamo, Denver. Ngamne, agawid na matlang nga dagos Amumat nga da trabahok inton bigat. Wen, di ka madanagan. Kaya't kala makadwa nga pasyar. Sakbay nga itulod ka ijibalayo. Okay, mapantang araw dan, babe. Itay ka pa'y apalpaliiwan, Denver. Ha? Kas na, ada na o nagapampanunutan. Naliday ka. Apay, ada ka di parigot. Jessa, Ibagam no niya dayta. Ang mga nadamay tulong ko. saan mo't alimod kan ka ti sitwasyon ti pamilyami? Saan ka di? Maumumak nga mina ni jibalay. Namaminsan, kasyadak pa ikitin kahit ti agawid. Awanan ti sigod aragsak iti unag ti pagtangan mi. Manipod na kilalaki ti ina. Denver, Ti may sapay akagurat. Saan man laapulos nga agungat ni tatang. Baybayaan na ti kasdi nga aramidan ni nanang. Di naman lamay sakit mo ti bagina. Sobramot tan ti kasdi kinasingpet na. di mo kami unay pampanunutan dayta, babe. Nalabit nga darason no apay akas jay ti amam. Apay no, ag-review kakit di para iti panag-exam mo iti board. Iti kasta, ada pa ka kumikumam. Kan, tapno may apply mo mat, tinturpos mo a kurso. Kanya kailaga po tapno aramidag ti kastangay. Awan mo't lang serbina. Gamin. Broken family kami imatan. Babe, saan lang matapara ka dakwada? No di kat para iti mismo abagim. Kadata, para iti masakbayan ti buklanta a pamilya. Sa bagay matkid niya. Among makunak anagasatak. Ngamin, inayat na. Sa anak la nakabirok iti babae ang mga yat kanyat. Nakabirok at pa iti babae ang mangisakit kat mangilala kanya. Among ba't nga iayatan ka?
Kat ikarik nga ayatan ka, itirigat kan namay. Namnamaam ti kaadak iti likodam, iti amin agundaway. Basta agtalag ka lang kanyak. Uwan, babe. Ket agyaman ako na, ha? Agyaman ako na iti panangitulod mo dito'y balay kanyak, Ariel. Awanan niya man na, Jessa. Pakaragsakak ti mangitulod ken ka. Sige, agan-anad ka iti panagawid mo. Wen, agyaman na. Sige, mapanakon. Okay, see you tomorrow. Jessa, Oh, apa yung Denver? Kasla ka mat makaungungat. Asino ti lalaki ang itulod ken ka, ha? Ah, dayjay. Ni Ariel, katrabahwak. Katrabahuan. Apay nga tulod na ka? Awan madagas na. Madala na namatlaan ngamin dito'y balay. Iso nga indagas na kun Adala nga raw din boyfriend mo. Nga makiang angkas ka pa ilang itino asino dita. Ha? Kuha. Awan mat makita ka dagas na Denver. Ngamin, nagpresenta lang mat si tao. Uray pa'y. Saan nga umdas arason dayta? Baka mo ka no niya ti kayat mo panunutan Denver. Dita ka man langan. Jessa! Di na panawan! Kasarsarita ka! Nasaya at magtanagawid kan Lorna. Wan, ngamrumwarak matla ang adagos. Anya, kasang sangpet mo nga rumwar ka manay. Wan, ado tinapatag nga asikaswa. Pangaasim, tagtalinad ka kumamatan ni Tibalay. Nabaybay amon ti anak ta. Ay laklakayanan ni Denver. Amunan tinasaya at kan saan. Kan may sa, ada kamat amang bagbagakan ko na. Sa balilataan, no si ka mismo nga ina na timang bagbagaken kwa na. Ay kabailamon dayta ador. Basta rumarak matlaang, adda sarakak atao. Sarakan nyo ka di man ti lalaki yun, alang. Ah, Denver, saan kumabot na kasta ti panagsasaum iti inam? Tanya ti kayat nyo. Irespeto nga uray amok amadimiter aramidin na iti unag ti pagtaangan tayo. ha. Ay, kwa. Sapay ko ma. Tagbalin kay anaragsak iti kastangar aramidin nyo. Denver! Denver! Nalain day ta asawam. Isuti kasaritam. Didak pakibibiyangan tamok ter aramida tatang. Oh, makitam kas jay apat ang sungsungbat ka anak ta. Pangaasim, Lorna, agawid ka kuman. Si sasagana ak amangawat manenkin ka, nulakit di tagbalbaliw ka. Ay nakaado ka man ako nakon. Di kan mang namnamang agsinubyan tapay, ador. Ngamin, iti kaano man, saanan ang mapasamak dayta, nawatam. Pangasim, Jessa. Agsarita ta ko ma. Please. Sorry ka dagiti na ibagakan ka. Pakawanin na ko ma. Ikari ka sana na maulit. Promise. Pakawanin na ka din, babe. Please. Denver, intun maminsan, danggan na kumamat. Itikas na, saan ta dumanon itikas to yung sitwasyon. Wan, babe. Ikari. Kat ulit tagtagkid daw iti pamakawan. Denver, amumat nga ayatan ka. Amok mat nga ayatan nak. Isuakid daw nga agtalag ka kumakanyak. Wan. Ikari. Pasensya ka na talaga. Sorry. Tatang! Tatang! Oh, apay ka di Denver. Kasla da ka apamiti ka stadyar mo. Apay, diyo ka di amo ti maipapan ka ni Nana? Ha? Kwa, anak Bueno, ka? amo yun. Ngam saan kailangang agtagtagari? Amo mon. Ngam awan manen aramidan. Denver. Uray agdadata alipliputan na kayo. Itultulok yun. Uray amo yung adda saan anasayat nga aramiden na. Baybayan nyo. Naging bubulsik kayo, tatang. Tumalakan, Denver. Ang inggat kaano ti kasta kinatakrot yun. Apay adiyo ikan iti pagnakman ni Nanang. Kan ti lalaki na.
Itultulok yung kadi akastan. Tumalnakan kunak nay. Makawot kayo. Ngamin, pudlot ibagbagak. Masaktan kayo. Ngamin, agpaiso. Kitaan nyo man. Pinanawan na tayo ni Nanang. Addan sa bali a pamilya na. Addan baro nga asawa, ken anak na. Iti kaano man. Saanin ang mabukal pa iti pamilya tayo. Gapo iti kinatakrot yo. Apay ngay. Saan mo na makontak ti cellphone ni Jessa? Sumbatan mo din tiyawag ko, babe. Pangasim. Kasapulam kay tagong damay. Awa na talaga. Jack makontak. Tinasayat. Mapanaklangan iti pagtrap-trabahon na. Kasta ti Ramidak. Sukunat langan iti opisina da. Nasapa pa'y mat. Apay ngay nakarikap ti opisina na. Sa dino ti ayan ni Jessa. Dahil ti ganda. Asit gap man tagdamag akarwana. Barang amuna no napanan ni Jessa. Cheers! Kampay, boss. Kampay para sa tagumpay. Cheers, boss! Oh, ato Jessa. Cheers, Pulutan boss. ka. Ikaw at mulat ta, ah? Jenny. Sige lang, boss. Ungag pa so, Jessa. Jenny, naimas na ita. Dahita ti special menu ni boss. Kasta aya? Nan, ramanakman nga agpaiso? Naibas nga agpaiso ah. Oh, sika nga, Jenny. Ah? Sige lang. Ang mga numabsuga, kat jakon makainom. Oh, kasano? Pasado mo lang ka di, Jessa? Launay, boss. Ayos. Cheers nga ron manan, no kasta, boss. Ay, wala. Bukam ti basom, Jessa. Sige, boss. Ops. Okay, cheers! 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 Happy birthday, boss. Happy birthday, bossing! Happy birthday, bossing! Agyaman na kada kayo amin, ha? Sabay kumata, maulit pa iti kastoy apa nagbabanding tayo. Jessa! Ni Denver. Umay katag salita ta. Anay ko, timak, di na kumamat guyoda na kasta. Nakababain iti bus ko. Kunam nga adda ka iti trabaho. Ngim saan kayam, tadda ka dito ang makininom. Amom ka di ang madandanagan aga. Gapot di mo sungsung batan dagiti awag ko. Ita, adda ka lagayam dito yung ag-happy-happy. Di ka di mabain, ha? Awan ti rumba nga pagbainak Denver. Ngamin, awan mat madingar aramidag. Kan may sa, kadwak mat dagiti katrabahuak kan ti boss mi. San arumbang tinaramid mo? Ngamin, di ka nagpakada kanyak. Pasensya kan, babe. Biglaan ngamin daytoy alakad mi. Iso adya ko nakapagpakadakan ka. Sana rason dahi ta. Nalakamot ti ag-text mo na umawag. Umawag ako ma. Iso na lang ta nalobat ti cellphone ko. Nagadulakit din na rason mo. Na, kita akman ti cellphone mo. Oh, anya. Mamati ka ka din? Nalobat ko naklang arudan. Pasensya kan, babe. Tinarigat ngamin kan ka. Awan pa nagtalag mo kanya. Pasensya kan. Kaya't ko lang mat-asiguraduan ti kinatalagad mo. Kan may sa. Kan anya, Denver? Ha? Di na ko maikumpara iti mapaspasamak ita iti pamilyam. Sabali ti inam, sabali ak. Ti kaya't ko lang, met. Kaya't masigurado ka dinak panawan. Adinak to ibating at may sa. Kasiguraduan? Kasano ang mapasamak dayta no awan mat pa nagtalag mo kanyak? Di nakman ipada iti inam? Ngamin, sanak akaskan kwa na. Maawatam? Jessa, di na ko mapanawan. Pangasim, agsubli ka dito eh.
Kasano matangag talaga iti kasto yung sitwasyon. Mabutay nga may pada iti gasat ni tatang. Sigun kung kuha na nagkinarida alidan to agsina kanilanang. Nagkinarida nga binulig da iti rigat kinamay. Ang sana tinumpal ni nanang dagita karin karida. Uno sa patada iti tunggal may isa. Nganin, impati na nga agmay-may sa tiyanak. Simurot iti sa balya lalaki. At naragsak daytan nga dandan na. Idintuta na bati kami. Ngagsagsaga ba. Kapoy iti naramid na. Tisama na pasamak kadakwada. Iti napalabas. At nagbalin na bangungot kanya kiti masagbayan. Iswa kagkurak idado. Kagkurak idang agpadpada. Tibagida lang ti pinampanunot na. Didak man la pinanunot magnganak da. Anya ti rumbang arabidak. Rumbang kading agtalaga kini Jessa. Uno, nasaysaya at langin agsina kami. Hindi kasi na, diya kung marignat tikas tiya sakit. Mariribukan ako. Apay asyak pa iti nakapasamakan tikas to eh. Nagsakit. Nakasaksakit. Pakawanan na ko na, babe. Ikari ka sana na maulit. Pasensya kan Denver. Ngam namimpinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Panagkunak, nasaysayat no waswasan tan ti relasyon ta. Anya, Jessa, di ka kumamat mangrabak iti kasta, bangasim. Sanak amang rabrabak, Denver. Putdan tan ti relasyon ta. Awan matlaang ti turungan na. Gapo iti kinaman na ngimon mo. Ikarik, sana na maulit ko nakman. Agbalbaliw ako na. No namin ano kan anagkari. Ngam di mo matungtong palan. Nalabit asaan adata tinaytuding para iti tunggal maysa. Iso anawayakan amang birok iti babae amangawat kan ka. Kan nawaya akmatan. Sana, di mo kumamat aramidan ti kastoy kanya. Pangasim. Diyak kaya ti lalaki nga awan panagtalag na kanyak. Anya, Pangaasim ta di na ko nariribukan pa'y. Agyang manak iti ayat nga impaay mo, kabayatan ti panaggayim ta. Sapay ko ma, tapalawaan to ti panakaawat mo iti sumaruno a pakirelasyonan. Kat ulitak ti dumawat iti pamakawan. Sorry, ngam saan kan nga ay ayatan Denver. Miss F, awan na aramidak no di ti mga klon iti kinapudno. Kas iti inak, inbati nakmet ti babae nga inay-ayat ken inpatpatag ko iti kastaonay. Panagkunak ket siak ti agsagsagaba iti saem a napalabas dagiti dadakkal ko, gapu ta nagbalin daytoy abangungot iti biag ko. Iti agdama addak ita ditoy balasiw taaw, makumikom nga agtrab-trabaho iti kasta ket makalipatak iti saem a naglabasak. Mabutengak metten a sumrekmanen iti maysapay a relasyon, ngamin mabutengak nga amangan no mapasamak manen tikas iti damo nga ayat ko. Isong aging gaita ket baruak pay laeng iti tawen ko at 38. Daytoy mantipadas ko ajak topulos malipatan, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Denver. Ken ka pagayam, Denver. Ammom pagayam ko, biag mo dayta. Agsabali, wenno agduma kayo iti makuna agasat, kadagiti dadakkal mo. Agtalag ka iti bagim, kang runaan iti amin agtalag ka iti Diyos, gapu ta mamatiak asaan nakaabaybayan.
Di mo ikumpara ti napalabas iti agdama, iti kasta saan ang maapiktaran ti relasyon mo. Palawaam pa'y ti panakaawat mo, masapol asursurwam ti mamakawan ken mga klon iti kinapudno. Ag-move on kan pagayam Denver. Di mon panunutan ti napalabas, no di ket ti masakbayan. Alakastan pagayam Denver, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritan ngayon ta ikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinga di tinagan a Froilan, Manipod, probinsya ti La Union. Kastoy man ti linaon ti surat, ni pagayam tayo a Froilan. Dear Miss F, naimbag nga oras kada kayo amin nga awan ti malabsan. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Froilan. Gaputan na nga to ti arapaap ko para iti pamilyak, ingaad ko nga rod tinagadal, aging gaan nakaturpusak, kat nakastrakak iti trabaho. Ti innak ibingla ita kat tinaameris ko akinapudno, iti naminsan, asinubok ti Diyos ti biyag ko. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Sa dino nga tayo ti ayan ni Froilan. Kung naman nga dan dito yuruar, nga awan mo ti motor na makita. Ay, siya nga ti busbusinan day ta nakakotse. Apay kumabusinaan nak ngay. Katadak mat dito igit ti kalsada. Sanak mat anak kasali ti pagnaan. Papansin mat day ta kotse. Shane! Froilan? Oh, kanya. Napintas ka dimit lang, tiga barbaro ako, check. Kayat mo asawan. Kukwam day ta kotse. Katulad. Abay, di ka mamati? Kasano maginatang day ta? Kan manungay ti pinanggatang mo. Kaano pa yung ginatang day ta kotse, Froilan? Tinasayat, aglugan ka kid din. Iti kasta, masong batak amin dagita salsalutsudan. Anya? Istorya amin kan ka. Kabayatan arekrikusen ta ti syudad ti San Fernando. Inayadam ba't ti mangan iho? Ha? Amangan numaltutan ka. Adang amin presentation mi ita, mama. Kun adapay meeting mi. Maladaw ako, nunjak partakan ti mangan. Ay unay kan. Ato'y ti danom, uminom ka pa'y iho. Agyamanak, mama. At iti susi ti kotse, Froilan. Pinakarwas ko. Imbaga ka na kiti agkarkarwas nga inayaden da apunasen tanay kabarbaro. Agyamanak, papa. No magustuhan ti board ti presentation ko ita, para iti baro a project mi, ken mamit ko ti sales ko ta, balay tumot man ti sumaruno o katangak. Ay na iho, hinay-hinay lang ako na aday ti Tagalog. Kat no 30 anyos ka pa ilaang, adupay ti panawan para iti daita. Huwag nagpaiso, iho. Mangibati ka ba't iti oras para iti pagim sana puro trabaho? Napsuga kon. Ayos. Nalpasa kon. Panawan kayo dito balay, mama. Papa, ina ko na. Ay, aguray ka, Froilan, iho. Agpalpa ka pa'y muta. Saan? Ije ito ng pisina ng agpalpa. Nala, mayamon, Mercedes. Awatem latan jay anak ta. Talagang amin na nangato ti arapap na para iti pamilya tayo. Iso akas talauna iti kinagagat na. Congrats bro! Grabe! Kastauna iti palakpak ti Cebu po kalabord. Gapo iti kinapintas ti presentation mo. Ha? Congrats, Froilan. Wala ka talagang kupas. Si Kamanan ti number 1. Thank you, Ayin. Thank you, mata, bro Ray. Okay, kasano? Sumurot ka mat siguro, ninton madamdama. Ha? Rumor kami amin. Amumatan, it's Friday night. Wan nga rod, Froilan, sumurot kamit kada kami, Ura italaang. Kwa?
Pas muna ako dyan. Anya? Ado pa'y ngamin ti asikaswag para iti umadanin ang lounge ti kabarbaro a project tayo. Si Kamot Froilan, ado pa'y matibigat, saan ka din? Apay, saan ay amabalin nga ipabigat mundag itang aramidam? Wan nga bro. Ipabigat mo na ita. Tinapod no na. Diya kun malagip no kaano tinaudi pa nagjajamming tayo. Ay na, kasano kumaamalagip mo, kat no awan samot, kanayon mo't nga agpas ni Froilan tunggal amuisan tayo. Pasensya kayo na talaga Amuyo mo't aplano ko nga ikalay sa ni Shane. Isa masapol nga agdoble kayo na. Saan lang aday tati plano? Igatanga pa iti balay ti pamilya sak pa iti kasar ko. Isa ang jak mabalin ti agkampante. Masapol ako mayod ako mayod. Mabit lang. Oh, Shane, iha. Naimbag nga oras yo, mama. Malao mo ka. Agyaman nak, mama. Ni Froilan, kaduam ka di. Saan, mama? Inawagan nak, ano mabalin kat siya kung ti mangala itibado na. Saan ka nung amin ang makaawid inton rabi Ne, apay ka no. Ada ka nung amin ilaplepas na papeles, mama. Kasta ka di. Mabiit lang nga rod, iha. Alaak labi itibado nga ipapaalan Sige, mama. Oh, Shane iha. Ada ka ba? Wan, papa. Naimbag nga oras yo. Kastamot ken ka. Imbaw nakakadimanan ni Froilan. Wan, papa. Di na pala in-text ka nagitidwa kakamsat na nga danitoy. Ite kasta, saan kan anadisturbo iha? Okay lang, mat, papa. Ang aguray ka. Iti cellphone kayon sa langmat tan ngagsarsarita. Saan kayon sapayan nga agdi-date? Ni Papa Hamad. Kaslaan mo kono niya ti sumbat mo Papa? Uray di mo ibaga. Madlaw ka dagiti gargaraw mo, ken makita ka dagiti matam, ti sumbat dagiti saludsod ko. Papa? Pasensyakan ka ni Froilan, wen? Okay lang, Papa. Maawatak mati trabaho na. Kan maragsakan ak makatulong kan ko na. Uray iti kastoy laang nga banag. Talaga nag-aasat ti anak ko ken ka. Agyaman na kiti pan nakaawan nga ipapaay mo ka ni Froilan, Shane. Reni, orayan nakpiit. Makigidda na kung arumarkan kan. Sige, ay. Agora ka. Nakaturog samat ni Froilan itayan tilamisan na. Huwag nagpaiso. Nakadumog mat. Mabitlang tari, ingat. Froilan? Oy, Froilan. Naituro ko magaya. Apay, di ka kadipay agawid. Pasado alas 8 itirabi Umay kan Froilan. Agigiddan tayo nga agawid. Saan pa yung agawid? Ado pa tinas ka nga ramidak. Ay, sus. Ipabigat mo na ita, bro. Agawid tayo kay din. Bro, amo mo tanti mo to. Saan ka di? Live like there's no tomorrow. No kanayon mo nga ipabigat dagiti aramidem. Awan ti malpas mo Di mo maabot dagiti goals mo. Amangan mo no, agbalin na work like there's no tomorrow daytan. Gapiti sobra pa nagtrabaho. Awanin oras mo para itibagin, bro. Puro ka trabaho. Kasla sumot ng tibiyag mo. Froilan, iho. Da kayo ka mama. Makabulan samot tanday tauyok ko. Tilan samot tumtumaram nga agas nga awan matreseta ti doktor. Nakitak dagiti nagibusam iti agas iti kwartom. Apay no agpa-check up ka laungan, iho. Awan dati mama, hindi na pagdanagan. Iminuma kami ni tinalami sa danong medical man. Iso tinakaigapon ti panaguyag ko ita. Katno kasla umras kan, iho.
Saan mo't akas ta tisigod apam makima? Kan imun unagan dagita matam. Saan kan samot tinamat maturog? Agaw awid ka nga agpaiso dito'y balay. Ngam puro kamot lat tatrabaho. Agtrab-trabaho ak para iti pamilya tayo, mama. Apay, di ka di ma-appreciate dayta? Saan mo't nga itikas ta iho? Madanagan aklaang itikas ta adyar mo. Di dak pakadanagan ko nakmat. Kabailak ti bagik. Oh, Shane, ada ka mat? Wan Fräulein, kagap-gapok laang mat ija opisina. Di magasak dito tapno itad ko kan kaday to Huh? Anya dayto regalo ka di? Wan, anniversary ta ita. Apay, nalipatan? Ay, kwa, saan? I-text ka ko maitay, tapno ibagakkan ka, inununan anak mo ten. Talaga? Oho, ibagaman ti pudno, Fräulein. Nalipatam, saan ka di? Shane. No sa anak nga may dito saan mo mat amalagi? Okay, wanan. Aklunag, talaga nalipatak. Pasensya ka na, honey. Amumot nga do ti pakakumikumak dito opisina. Ado ti pampanunotag maipapan iti trabaho. Ken may sa agururnong iti pagkalay sata. Ken masapol ang may gatangak pa iti baro abalay ti pamilya. Sakbay nga kasarta. Talaga? Dahil ka diya talaga ti makagapot no apay puro ka trabaho lang tan, Fräulein. Ne, anyat kahit mo sawan. Apay nga ngagungat kamatan. Pamilya pa'y ka di ti makagapo. Iso nga trabaho ka iti sobra-sobra. Para iti pamilyam ka di dagita. Wano, para iti mismo abagim. Ha? Saan nga ta para iti promotion mo dagita nga aramidam? Gapo ka di takanayon da ka nga itandudo dagiti katrabahwam kan ti boss mo. Iso nga kastauna iti kinagagat mo iti trabaho. Shane. Di mo kaya't ama ikat day ta reputasyon mo, iso asubsub ka iti trabaho. Amom, saan akasapulan ti pamilyam ti ribo-ribo a kwarta kan malapalasyo a balay? Agtrabaho ka para lang iti bagim, Fräulein. Agtrabaho ka para iti bukod mo nga interes. Sapay kuma. Sapay la kuma. Tadumteng to tigundaway ama amiris mo nga awan serbi amin dagita nagrigrigatam no mapukaw mo matlaang dagiti tao amang ipatpatag kan mangil ilalakan ka. Sapay kumatadumteng to tigundaway ama amiris mo asaan nakaakabailan nga arakupan ti kwartam no agmaymaysa kan malmalday ka. Kang runaan ti amin saan nakaakabailan nga andingayon ti trabahom no agsakit ka. Oy, Fräulein, itay ka kayo na uyik dita Wala ba? Kasi na nabayagan na dang uyag mo Awan daytoy. Dayot bagis. May katmit lang daytoy. Apa man na makatumarak iti agas. Ay sus, di ka tumar iti agas no awan mat reseta ti doktor. Nasaysayang at matlaang numapan ka agpa-check up. Walbad nga pa'y sobro. Nasaysayang nga pa-doktor ka. Iti kasta, mairisitahan ka kay gusto nga agas. Di dapat ni pakadanagan. Kabailak daytoy. Ala, agtrabaho tayo. Sayang ti oras. Ado pa tinaskin nga ilipas tayo. Ay, sigurado ka kadiin iti dayta desisyon mo, Shane, iha. Wan, mama. Pasensya kayon. Maawatak matkit din ni Fräulein. Iso na lang, ta sa anak matan aparte ti biyag na. Uray may salaang ko ma-text, iti may nga aldaw. Ngam di na pa'y maaramid. Naudi ang nagsaritaan ka nagkitaan mi, iti anniversary mi. Nagama kami pa'y kit didi. Dandani makabulan ng tinapalabas. Ngam saan kami pa'y ang nagsarita apulos. Uray iti cellphone man laang ko ma. Shane, ha? Sa akong ti dumaw dawat iti dispensa para iti anak ko. Pasensya ka niya. Ay, ayat ang unay ni Fräulein. Ay, amumi dayta, iha. Ang
Talaga siguro asaan ada kami. Di para ititugtog. Mabit lang, iha. Ada umawawag. Ala, sumbata madagos Mercedes. Ang mga napatag ti awag mo. Uwan, Romeo. Mabit lang, iha. Hello? Uwan. Siyak marod. Apay ka di. Anya, Apay ka di, mama. Apa yan, Mercedes? ni Froilan, intaray da kano ijay ospital. May sapay asubo, Froilan. Adtoy pa yun. Houston, nabsog ako. Ang basit pa'y matikinan mo. Madamdaman tumanan na. Sige nga, Rod. Adtoy ti agas mo. Tumaram. Itikas na, daras ka agimbag. Agyaman ak Shane. Mabit lang nga. Mangala ak iti panglabarkukan ka. Shane. Oh. Pakawanan na ko, ma. Froilan. Gapo iti kinabisik iti trabaho. Jak inikan patag ti relasyon ta. Kastamatan ti pamilyak. Gusto ka. Di nakabalan nga di ngayon ti trabaho iti oras ngagsakitak. Sika. Kanti pamilyak latat. Tada iti simay ko. Di mon pananutan dayta. Tinapatag. Naamiris mon ti kinapatag ti pamilya. Kang ronaan ti amin. Ti salunat mo. No sana ka nagsakit. Ang mga nujak pala na amiris na gitabanag. Pakawanan na ko, ma. Kadagiti amin na nagkurangakan ka, Shane. Di nang pakadanagan, Froilan. Agpapigsa ka kit di. Agpaimbang ka. Itikas ta. Agsubli ti sigud a pigsam. Uwan, Shane. Katagyaman ak. Ngamin, di naksininaan. Amumat nga ay ayatan ka, Froilan. Kanayon mo kumaalaglagipan. At itrabaho, kwarta. Kan aminan anay materyalan abanbanag. Kat dumtang kan mapukaw da. Ngam nga agagat kan agsalukag ka. Makabirok ka manan iti baro at trabaho. Kat makabirok ka manan iti kwarta. Makagatang ka manan kadagiti kayat mo agatangan. Ngam tibiyag ti tao. May salaan. Kat no mapukaw tayo daytoy. Awanan. Iso aman ipod ita. Aywanan kan ipatag mo tibiyag mo. Miss F, saan ka siguro ang mamati? Ngam nagyaman nakpaikit di iti Diyos, gapo iti panagsakit ko. Ngamin, inikkanak iti gundaway, tapno makaamiris, no kasano ti kinapintas ti agbyag. Naamiris ko, nga awan gayam serserbi ti panagbyag tayo, no di tay ammo nga ipatag, dagiti tattao amang ipatpatag, ken mangililala kada tayo. Kang runaan ti amin, ti salon at tayo, nga iso ti pudpud no akinabaknang tayo. Sapay kumata nakaibati ak iti adal ken liwliwa, kadagiti padak adumdungeg. Ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Froilan. Ken ka pagayam, Froilan. Makunak anagasat ka. Ngamin, naparaburan ka iti managayat ken man nakaawat a pamilya ken kaayan-ayat. Isuda ti pudpud no akinabaknang mo. No maminsan ngamin, masisirap tayo iti silang ti pirak ken pammadayaw. Di tay ammo nga isugayam ti mangdadael kada tayo. Naimbaglangan ta nasapa ka anak amiris ket naadaan ka pa iti gundaway tapno ilinteg mo dagiti nagbiddutam. Alakastan pagayam, Froilan, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas.
Iti daytoy agundaway, sagutan da kayo manen iti maysapay a pakasaritaan nga intaik kan biag. Ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat nga intay ibasa ita ket nagapu kani pagayam tayo aglaysa, manipod probinsya ti Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawak nga awagan naklatan itinagan aglaysa. Marigrigat laang ti pamilya a nagtaudak. Gapo iti kinarigat ti biag, pimusay ti inak asaan mi man laang apulos anayapan iti hospital. Takurang kami kat nga road iti financial. Hiso nga iti nagsakita kas taunay ti panagdanag ti amak. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Anya nga iti ko nadagiti doktor, tatang. Glaysa, anak ko. Anya nga ikano ti sakit ko. Adda ka no sakit mo iti puso, anak ko. Isama sa pula maopera ka iti kabita na panawin. Kasano daytan, tatang. Awan matkuan tatayo. Di kang sakit, anak ko. Siyak ti makamo. Mangarami na kiti pamuspusan, tapno maopera ka. Arami na kami nakabalag, tapno agbyag ka glaysa, anak ko. Diyan pa'y kayat ti matay, tatang. Sana mapasamak na ito, anak ko. Agdalag ka iti Diyos. Amok asaan nakaabaybayan. Tatang. Ngala, dito'y kalanguan. Bumarak labit. Sa dino ti papanan iyo, tatang. Mangbiro ka kiti mabali namang tulong kadata. Agsubli akmat lang, anak ko. Oh, apa yung aslag dardaras ka, Mangan Hilda? Ada ka ti pagnamita? Aywan, nalipatak mo tin nga imbagakin ka, Nelson. Mapan ko man bisitaan ti anak ni Samuel iti ospital. Na hospital man ni Glaysa? Ay, wan nga ron. Maasyanak unay kini Samuel. Awan pa'y makatawan manipod na tayo ti asawa na. Agkarasublimot ti kakaisuna nga anak da iti ospital. Ay, kaya't mapanta Inta bisita ni Glaysa. Sumurot ka? Kaya na. Dua tamang tulong iti agama. Agyamanak Nelson. Amon, naglagan man tiriknak iti dayjay nga ubing. Kasla akmat agsakit no makitkitak a masakit ni Glaysa. Apay nga taakas titiriknak kan kwa na. Gapo siguro atawan anak ta. Bakit? Nelson, Pasensya ka na. Iti unag ti nga pulo atawan na panagden nata. Di taman lang na paraburan iti anak. pudno a maladingitan na. Ngamyak to pagbabaw yan asikat na kiasawa ak. Ngamin, malaksid anasingpet ka. Responsable ka pa yung asawa, Nelson. Ay, daawag ko. Mabit lang, bakit ha? Sung batak. Hello? Asino na ito ay? Siyak nga rod. Anya? Istasyon di pulis. Apay, sir? Anya ti? Ha? Ni Samuel? Aday ti pagbaludan? Sige, sir. Uwan, umay kami adagos. Asino ti kinasaritam? Kananya tinangag ko. Nakabalod ni Samuel kunang. Uwan, bakit? Ni Samuel pa ilang ti unan ta. Sakbayan ni Glaysa. Sir Nelson, Ma'am Hilda, agyaman na kiti umayo dito eh. Samuel, apay anaramid mo ti kasjay. Apay, anya ngamin ayat tinapasamak. Apay apinatay mo day ti atao. Nakita kami na nag-withdraw iti ado a kwarta na di alakay. Nasulisugak amang hold up kin kwa na para iti operasyon ni Glaysa. Iso na lang talimaban. Iso napilitan na kanang saksak kin kwa na. Diyos naman ang aasi. Diyak mo tinggagarat ti amin, ma'am. Kwarta lang ti kalkali kagumak para iti operasyon ti anak ko. Kan may sa
Self-defense lang ang tinaramit ko. Jack ingagara ti mang pataykan ko na. Amo ti Diyos na ita. Dakala parikot da ito eh. Sigurado ang mabalod ka iti mabayag, Samuel. Pangaseo, Ma'am Hilda, Sir Nelson. Tulungan niyo ti anak ko. At sakit na iti puso. Kat masapol ang maopera iti kabita na panawin. Anya? Puso ti sakit ni Glyza. Well, ma'am. Kasmat lang iti dahi ti inana. Ma'am, sir, Jack kaya tamatay ti anak ko. Tulungan niyo ko, ma. Pangaasiyo. Ure baybay ang dakon. Basta tulungan niyo ti anak ko. Glyza, iha. Ma'am Hilda, Sir Nelson, da kayo matgayam. Pasensya kayon. Awan pa'y namin ni tatang ko. Glyza iha. Kinapudno na kat nakasarita mi ti amam. Kat imbilin nakakada kami. Ha? Apay nga imbilin na kada kayo, sir. Sa dino ti ayan ni tatang ko. Ang iha. Ada ngamin napatig-an na panan ti amam. Iso ang kabayatan ti kawan na. Da kami pailaang ti mangaywan kan ka. Mimanaw, asan man lang nga nagpakada kanyak. Apay akas jay. Di nakadin kayat makita ni tatang ko. Di nakadin kayat nga iwanan. Ha? Ay ikwa iha. Saan akas na? Di ka madanagan. Agsublimot lang ti amam. Saan na bali? Ta saan da ka mat abaytian? Gusto niya. Di ka nagsagit. Wan, da kami ti makamugan ka. Ipagas na ka, iha. Ampunan niyo ni Glyza, kunam Hilda. Wendelia, kaasi ngamin mat dayjing ubing. Anya? Kan may sa, awan mat anak mi kini Nelson. Iso nga okay lang. Itikas na, at damot din makuna nga anak mi. Wan ngam, amangan no agka problema kayon to kwa na. Ha? Ni, itian niya kumaaga pungay, Delia. Siyempre, anak ti may sa kriminal ti inampun niyo. Nasingpet nga ubing ni Glyza. No may papanmat iti amana, saan mat nga inggagaran ni Samuel ti amin. Nasulisog la ang anagaramid iti kasnyay, gaputa kayat nakit nga rod ang maispal ti anak na. Ha? Dayjay mat laang ngamin asakit ti nakaigapuan ti nakatay ti asawa ni Samuel. Hay, da kayo ti makam mo. Ngam no siyak lamay sa anak amang ampun iti ubing asaan anapintas ti background na. Maragsakan kami unay. Ngamin, naan-anayan ti panagimbag mo, Glyza. Pudno day tayo, ha? Iti umaya pa nagsasaret. Aginroll ka, Wan. Pagadalan da ka. Pudno ka di dayta, Uncle Nelson? Wan, iha. Itikas na, maadaan ka itinapintas ang masakbayan. Itapay laang, agyaman akon, Auntie Hilda. Isuna laang taging gaita. Awan pay laang ni tatang ko. Apay ngay adi matla sumangpetan. Sa dino ti ayan ni tatang ko, Auntie, Uncle. Iha. Sublian nakpay ka din ni tatang. Iha. Kinapudno na. Saan mi nga mo no kaano ti panagsubli ti amam? Angam, apay, Uncle. Apay nga imbati nag. Apay ang pinanawan nag. Saan ka din nga ipatpatag? Ipatpatig na kaunay ti amam, Glyza. Iso na lang, Taan niya, Auntie Hilda. At ngamin basol an aramid ti amam. Katnas kan asangwan na daytoy. Anya tinaramid ni tatang. Ipagayo ko makanyak, Auntie. Pangaasiyo. Samuel, adda kadwa nga imay. Ha? O sino, Ma'am Hilda? Tatang! Ah, Tatang ko! Ma'am Hilda,
Saan niyo kuman ngayon kuyog pa iti anak ko? Samuel, maasyan kami unay kan kuana. Iso nga imbagamin ti amin may papankan ka. Sigun kadagiti doktor, natalgadan ti kasasaan ni Glyza. Didak ka din kaya't makita, tatang. Glyza, anak ko. Kaya't ka una niya makita. Kaya't ka ama ka din na. Kaya't ko ang makita ti panagdagkal mo. Kaya't ka ngayawanan, anak ko. Iso na lang. Sana na mapasamag na ita. Gapoy tinaramid ko abasol. Tatang! Glyza, anak ko. Tatang! Ang singsingpot kay kayan da mamhilda kan Sir Nelson Juan. Ipatag mo ina, kaspunpod no anak-anak mo. Agtulnog ka kanakwada, ha? Tung palim nang iti maganakin ka. Di kag suksukir, Juan. Pagserbyam ida, anak ko. Kat agadal ka anaimbag. Iti kasta, adan tumat may pagpanlakal mo. Congratulations, Glyza, anak ko. Congratulations, Glyza, iha. Agyaman ako unay, mama, papa. Utang ko kada kayo ti amin. Da kayo ti ada iti likunan da iti abalegig. Ay na, kasla ka ano lang, dahi. Ita, balasang kaan. Kat maisakan nga abogada. Diyak mailadawan ti kasta una yaragsak ko, iha. Kasta akmat, mama. Kat jak tumauma nga agyaman kada kayo kan ni papa. Tadyak maragpat dagiti arapaap ko. No awan kayo amang supsuporta kanyak. Agyaman nakiti pamatag kan sakripisyo ngayon pa ayo. Thank you so much, mama. Apna. Ay, Wala, iha. gusto data. Makapailuyos kayo nga gina. Thank you so much, papa. Apna. Di kagda nag-iha. Taobligasyon mi dayta kas naganak mo. Kaya nagyaman kami mat. Gapo tayong guide mo tinagadal. Nagyaman kami. Ngamin, gapukan ka kat nataan kami iti anak. Pundoti ko na ni Papa, iha. Ala, gusto daytan. Nagawit tayo din. Aguro-ura yan, nagiti bisita tayo di balay. Nagipasagana ak iti pagsasangwan tayo. Ituloy tayo ito ni Jeti agi istorya. Kayat mo asawan. Adamanan kaso a pinangabak ni Glyza. Wendelia. Agasam man. Talaga nga ron analaing nga attorney ti ampun yun niya. Pudpud no nga anak, ti pangibilbilangan mi kankwana, Delia. Ay, wala niya. Pasensya kan Hilda. Ang amom, maragsakan ak. Ngamin, pasig aragsak kan balig itiin paay kada kayo ni Glyza. Ayun gayam, kumusta man tanti amana? Dayjay, at dapay laang iti pagbaludan. Agkit kita dalat na nga gama. Saan mimat nga ipariit, wano lapdan ni Glyza. Tapno mang bisita iti amana. Sa bagay, karbangan namat dayta. Ngamin, isumat ti pudpud no nga amana. Iso nga rod adi mimatlap dan ni Glyza. Amumi ngamin nga isumat laang ti may saan nagbalin nga inspirasyon na. Kabayatan ti panag-adal na. Aging gaan nagturpos iti kurso na. Glyza, at dapay ka di kaya't mo apapanan?
Nagagat kan sakit di amang kuyog kanyak itaadoin. Saan ka ngamin na nakuyog idi last week? Iso bumawi ak man ita? Ken may sa, adalat tamot danag ko Iti anya, babe. Ang mga nukuyugon na kati sa bali. Narigatan. Sapay nakadado ti agararam ka. Anya? Pilyo ka talaga. Sikat ti boyfriend ko. Apay kumangay nga agpakuyog ak pay lang iti sa bali. Ang kulaang mat, babe. Aywan gayam. Kayat ko ti dumagas ija pagbaludan. Ada ngamin baro a kliyentik ijay. Okay. Ang mas dawak lang, babe. Iti anya, babe. Papayakas taon iti panang tulong mo kadagi ti balot. Kwa? Maasyanak ngamin kadakwada. Kaadwan ngamin kadagi ti balod. Kat sandan akabaulan ti mangala iti abogado. Kan nakaaramid da iti basol. Gapo iti kinarigat ti biyag. Kasi iti amak. Anya? Balot ti amang? Wan, Dwayne. Nakapatay ti amak. Iso na balod. Kat gapo day takanyak. Bukasta amugaya mo ni Dwayne ti amin. Juan Nelson, impod nun ni Glyza. Kat kanya nga tinapasamak. Kahit ko asawan, anya ti reaksyon ni Dwayne. Amo, kamaragsakan ka. Ngamiin, awan kanumat nagbaliw iti marikrik na ni Glyza. Nasayat no kasta, bakit? Dayta kat pamanagnak anak kasarak ti anak ta iti lalaki anapintas ti panagpuspuso na. Nakunamon lakay. Aywun gayam. Ibagata ka din kin ni Glyza ti may papan iti sagsaganaan ta para inton biga. Saan pa'y? Sorpresa day jay para iti anak ta. Saan nga sorpresa no ibagam? Sa bagay. Sigurado ang maragsakan ni Glyza, lakay. Mama! Papa! Ada akon! Glyza, anak. Tatang! Ada kan tatang! Wala na ko. Nawaya ako na. Diya ko nimbagbagakan kay dinaudi anak kita ta. Ngamin, kaya't ka surpresahan. Oh, tatang! Glyza, anak ko. Kamaudyanan na. Makadan na kamatlangan, tatang. Agi amanak Diyos ko. Agi amanak, kaputa di mo binaymay anti amag. Agi amanak, kaputa sinong batang matlangan dagiti kararag ko. Congratulations, Glyza. Dwayne. Congratulations, iha. Iho. Best wishes ka tayo. Agyaman kami, mama, papa. Agyaman kami, papa. Mama. Ay na, kablaawan kayo, anak ko. Nangurong na unay kan ka, Glyza. Maragsakan lakit di ti inam amang buy-buya itakin ka, anak ko. Tatang. Diyak tumaumang agyaman ka na kayo, Ma'am Hilda. Sir Nelson. Amok nga iti kaano man, kadyak tumakasubad iti kinasayatyo ka na kami nga agama. Ngamkit di, kanayon ti panangi kararag ko. Asapay ko mata, bindisyonan na kayo pa iti Diyos. Gapo iti kinasayatyo nga agasawa. Awan anyaman na, Samuel. Pakaragsakan mi ti tumulong. Kan may sa. Amuyom at asaan kayon asabsabali ka na kami. Mama. Si Kamat Dwayne Barok. Pagyaman ako na, iti panangipatig mo iti anak ko. Iti likodan ti panakaamom, amay sa kriminal ti amana. Ay atak ni Glyza, tatang. Iso nga amin ang napatagkan ko, ana. Kat napatagmat kanya kon. Kat may saan kayo kriminal, tatang? Narami yun ay jay. Gapo iti panagayat yo, iti anak yo. Amok anasayat kayo atao. Malalaos to daytan. Kasar dagiti anak tayo ita. Iswarong mga naragsak tayo.
Saan ka nagsangsangit kay Hitin? Pagyamanan tayo ti Diyos. Gamin, di na tayo kinaybayan. Agyaman tayo ken Juana. Ngamin, amin dang ito ay mapaspasamak ita ket tagayatan na. Banag apakaragsakan tayo mat apinarsuana. Isubli tayo nga ron amin ken Juana ti pamadayaw. Miss F, inbilang ko day ding aldaw nga isu ti kararagsakan nga aldaw iti biyag ko. Ngamin, malaksid ang nagmaymaysa kamin iti inay-ayat ko unay nga asawak, makadenak matlaangan ti amak. Ita, adda matendwa nga anak mi kani Dwayne, kat itultuloy kulatta ti tumultulong kadagiti balod, nang runa kadagiti kakabsat adida kabailan ti mangala iti bukod da nga abogado. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Glyza. Ken ka pagayam, Glyza. Nasa man tinapalabas, adan tulat tagundaway amagunod tinasamit abaligi, basta di tay liwayan ti kumararag iti Diyos anamarswa. Nagpintas to'y pakasaritaan ti biyag mo pagayam, Glyza. Ket patsyak ang nakaibati dayto iti adal ken nang tadliwliwa kadag iti patpat gantayo adumdumngag. Alakastan pagayam, Glyza, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ditan gagayam tinagpatinggaan dagiti nagsasaruno a drama tayo. Ket saan kaminto a maumang agyaman iti anos ken gagatyo adumdumngeg kadagiti drama tayo. Dawat mi iti apo asapay kumata mataginayon ti salon atyo. Agan annad kayo kuma akanayon. Toy pagayam yo, Freya Simsim amang ibatpati iti naragsak ken na bendisyon nga aldaw. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.